Wasura ne nyakoro mogi gi weche mamoko manyien magi pod otendore kod weche magarita jodak e gwenge kata gweng ma Old Town e boma ma Mombasa koni kwan timbe mag jore sani koro dok chien e gwengego kaluwore kod okang' mar piny owacho mar keto tipo kata pichni mag wang' dede miluongo ni CCTV makonyo e fwenyo jonjore. Ma ne giwacho manodichieng' achiel bang' obila mako achich moro ma iluongo ni Abdul Kadir Mohamed mikoni otelo ne kweth njore ei Old Town kanyo bang' wang' dede make. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En picha mar wang' dede midendo ni CCTV kama kokweth jonjore midendo ni Kibokoni Panga Boys ka jodhaw e alwora ma Old Town e dwe mar 10 higa mokalo. Obila osebedo katiyo gi pichani e manyo Abdul Kadir Mohamed mikoni jatend kwethno mane one kadhaw gi jowetegi magikone to koro ne omake gino ma jodak opuoyo malich mokalo. Kuna mtalii alikuja mzee mmoja wa kizungu hapa. Hii kamera yetu ndio ikawashika wale vijana. Alimpiga mzungu pipe ya kichwa akampokonya simu akakimbia. Na vijana CCTV yetu ikawashika. Kwa bahati mbaya ama bahati mzuri huyo kijana baada ya wiki mbili alikwenda kufanya uhalifu tena ile Mbaraki. Mapolisi wakamfukuza wakampiga risasi. 6 months back. Hiyo incident ilitokea hapa mlangoni hapa. Wazungu pia hawataliwe kwa kiogopa kuja kuingia huko. Hizi tukutuku hizi zikifika Fort Jesus za kuambia huko hatuingii. Yaani kuja huku wanakataa. Wajua watashikwa mapanga, watapokonywa pesa huko. Lakini hivi sasa kwa sababu kuna security nzuri, vitukutuku vinaingia, si mnaviona vinaingia paka huko. Gikone timbe mag maundu ne odwa medore e gweng'no bang' rowere donjore e wach yedhe mamero ji kaka machielo bende giseyo moko kuom jonyuol madeso kendo umo nyithindgi majonjore. Miaka yote ya nyuma kulikuwa na marungi, miaka yote ya nyuma kulikuwa na ulevi, miaka yote ya nyuma kulikuwa na bangi, lakini hakukutokea visa hivi kabisa. Hivi visa vimeanza kuingia madawa ya kulevya. Shida iko vile vile kwa wazazi. Kwa sababu yule mtoto atafanya uhalifu, akikamatwa mzazi atakwenda mbio kwenda kumtoa yule mtoto. Sasa akishatolewa yule mtoto atakaa siku 2-3 ataanza tena uhalifu. Maki ajua wazi kama mimi nikifanya uhalifu siku ya pili mzazi atakuja kunitoa hapa polisi. To bedo ni gweng'no sani gikoni kwe nitiere, gombo margi en ni omedo obila kaachiel kod kamera mag wang' dede kamoro amora e Old Town kaka yo achiel mar bero weche mag limbe. Security atakaiongezwe lakini sio iweke askari wawili tu. Maana yake hapa mahali ambako uchumi wake unakuja kwa upande wa tourism. Na upande wa tourism sasa lazima watakuwa wanakuja hapa na serikali ya Kenya inataka waje hapa, lazima waweke usalama. Na usalama lazima waweke plain cloth hapa, maskari wakitembea, sio wapite raundi moja asubuhi alafu waregee. Wahalifu hapa wote wanajua maskari, wanajua time za security. Sasa security kwa iko hapa itakuwa usalama mzuri na wageni wanaweza kuja wakatembea hawana wasiwasi. Esechegi majotendari tako ni giwuok oko mar kedo gi kweth mag jonjore, jopiny kaunti ni ma Mombasa koni piny owacho nego ket maino mar kedo gi wach yedhe mamero ji mikone nyayo weche mag rochruok mag arita. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.